tu ngelinu an rasa-rasa. Jadi kutiaki man rasa-rasa aja na tatu. Ya. An rasa-rasa. Ya. Tita nih. Kamasigi ko sa debolata. Tuman rasa-rasa latu kumanya. Ya. 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 Malunon mafia man rasa-rasa manang yang kekulino. Digaga din an rasa-rasa. Mapamulay hansi raja latu presiden man rasa-rasa. Memang sebab adunya makluna tung iya lino onrongan rasa-rasa. Jadi kumakka day tahu nya mapanyawana yanu man rasa-rasa. Ya. Magai pura napat tantui agamai. Adunya maklunatun. Malunon mafiha man rasa-rasa manang yang kekulino. Sini nama sahabat kedere untuk warekangi anda sampai ku carana aja nato man rasa-rasa bawa ya illa mangkana lillahi ta'ala angka mau tahu dengan rasa-rasa bawang tahu si mata mapang kau kenge si mata karena puang Allah ta'ala dengan rasa-rasa tayatu. Walaupun situngan na man rasa-rasa. Contoh, idi man rasa-rasa ki po 5 bila. Ya, tetik siya kamu itu mangujun. Tapi untuk lolongan iru na pong Allah Subhanahu wa taala. Untuk lolongan i apala mega, makanya matandrirada angkat na rasa-rasa. Gangkana ilalana kurangan na rampengan i pong Allah Subhanahu wa taala. Intikrullahu kardan hasanan yudaifu lakum wa yaghfir lakum. Nigi tahu man rasa-rasa si mata karena pong Allah Subhanahu wa taala maka dai pong Allah taala marenula dekat mita ya takumaku itu. Makanya wa masyiwi wa dampanget. Maganta sedih. Agama ni siapa? Ku lolongan ni pamasena lolongan ni dampan pas sabarang an rasa-rasa ta insyaallah. Iya me ako tuman rasa-rasa bawang digaga buana apa angka to tau di napujilat da man rasa-rasa digas silin iki biasa ujama ya biasa ujama pe maca pawi ya ya kupura nak man rewan ni lawa doming aish man rasa-rasa tuje tate dua tate telu aga silina digaga ina resan man rasa-rasa bawang. Ya. Sini nama sahabat kedere ternaporo manapong Allah Subhanahu wa taala si mata natuntungi. Lorigo napuriowe gangkan na ilalan na tutungelino na de ilolongen imat suri mundrina pong Allah taala buana an rasa-rasa. Dampe-dampe madece yari ga pasarama Allah ari malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si di Nabi purna utus supong Allah Subhanahu wa taala taliwa kanjan ya magi wakara taliwa kanjanna tanya di cirialina ya ya kong katau mapangkau kang makacio ko Nabi makara tanya di cirialina tau marappi ko Nabi tayatu. Ya mikong kata mapangkau karena diceria le nami ai mungkin dia nama rapi itu nama be tapi mungkin dia nama rapi pun iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapangkau kan megang itu decing nama tahu daripada diceria dia ya ya iya nasi tinaja pada ya kecuri bi ya ilalana tu ngelinoti untuk kapesa ya leta macani ga makaconi gari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilalanna ramalang pada puran itu makaciu ya gangkanna aswar lapar ipandri tamma kiri go angkana pada lolongan ijazah takwa jadi termasuk manang itu lolongan na ilalanna golongan atau bertakwa agama ni bawang ipera mani bawang ya wala tubtilu amalakum taperani. Jadi wangga ya makokwe pato di saro man itu makokwe. Magai
pura kia dampengan, pura ki ipalapilapirang apalanna. Yang kedua, sholat parang ipandre tambah siki rigo angkana lolongan ijazah pole ripong Allah Subhanahu wa taala itu ijazah takwa. Ya. Namun ya tanna polo de managaga de na lulus ya. Ike na tanrai tu ale na de na lulus ya. Ya ko de sinang kanalo masigi ay de na lulus itu. De apa angka tahu deh sila kula aku je kula ramalangi si sana pajar ramalang dia na ubah dia na lulus ya tuh ya sini nama sabeng kadere justru ilmu keraka nang irodo tunglinu anda sarsa makanya dia na pajar nauji kipong Allah Subhanahu wa taala untuk mulai anda sarsangi. Walanya sih dicontoh. Ilalana kurang na rampengan pong Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ankabut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Beri pedi masan nele mutilau masafari tulilau mak berjama ya tama ko petugas sara panitia pembangunan ko imang kaluraha ko ya nade uji ko ya 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 nauji kipong Allah Subhanahu wa taala matar ya ya maga nauji ki walaqad fatanna alladziina min qablikum pada Tuhan naujinna atan nang kairo untuk misangi niga je ulawa pol niga ulawa ngicano niga matappa tonga-tongang niga pursi matappa desi matappa kurasi ya walaqad fatanna alladziina minka falaya'lamanna Allahu alladziina sadaku walaya'lamannal kazibin niga matugang katapat na risese na agama na pong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kuyaro la bae-baitan. Ya. Untuk mitay matu mangoloye, ya. Simpan ni manajer tanah lepar raja-raja tay. Ya. Ya, tu makaradena na meta. Kusujeng ya. Wal asiru huwa yaumul adha. Ya. Nigi tau dapi alla para karoba. Ya. Wal asiru huwa yaumul mangkaraba kurbanan. Ya. Nasaba angka napasile nerangi pakasiwek karoba ya. Dena sisei makada sunna miare gawaji. Nasaba perintah agama. Pabi awali kurratin ilolong sian resar sangkai tapi mamulanna darana korobana ya dampengan ni dosana bainina kung kabainina kuriga bainina digandena dampeng dosana bainina ya tidak nasbayar pa kasiya karobasi kanja napa Okitu mon resise pak makadaiya kong kapakasiwat tolina jama nabitta rokong yetu. Deno di makadaki sunna mu akka mor tanato paralu tanato. Upanna nang kapakasiwang napamulay na jama nabitta dena nang kanapaja jama na mate itu si dipakasiwang batola da wasil termasuk karoba. Jadi itu nabitta sipon nang imakaroba dena nang kanatatang makaroba latu mate. Ya. Tapi dia ko tahu meki de naulai pajanang ide naulai ya 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 wal asiru huwa yaumul adha ya ya mawajada sa'atan nigi dapir watfir ya
pamayudahi wala yudahi nadena karoba situngat-tungan na angkawad din na dapirang tapi dena karoba falaya karabanna musallana molawe masigi repe masigi aja tuna. Bayangkan ni batin Nabi tatakangkang itu karoba morape masigi aja tuna. Magai tahu na pundri-mundri agama na pong Allah subhanahu wa ta'ala nalakai pong Allah ta'ala 2 juta na yariyo na pong Allah ta'ala. Bayangkan ni sitaw. Ukumana ni naujiki pong Allah ta'ala. Mulega malabolabongi sa isan na waramparamu untuk lolongangi. Riyo na pong Allah ta'ala. Macano ko matana. Papedalik na wiringi pong Allah ta'ala. Macano ko matana. Makanya ilalan na tuwa kurangin na rampingangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alin. Pada de pura de mulolongangi de cena akhirat. Kode muallabo-labongi saisanna waramparamu upah kedalekio tapi liwa batemu pojibi. Tilana kurang itu. Lantanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alin. Pura demu lolongangi decem mokataye nakademo labo-labongi saisanna waramparamu kami namu puji aga kami nangi puji dui makanya kuni paya labo-labo onroladan natakangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karobai pak. Ia tu watunna mah karoba pascapuran. Ya, haji pascapuran nak karoba. Malai si di Bembala. Ya. Inapa nagere. Haza anni wa min ahliha ipun angkani pakasiweh karobakwe si bawah keluargaku. Jadi itu Nabi tas si ponang itu makaroba dena kana karoba bainena. Tu dia lena mi. Jadi di makun reye makanja tu ku makaroba ki dengan syarat 2 pah makaroba to palaketa ya tapi aku dena karoba laketa na tapataman sa macho muki. Aja tak kado-kado makan hai iko atu yolo tiri ko maname lo iya si denah par. So makaraya ya hadis ya dampangan ni dosana tau makaroba ya dampangan tu dosana bainena. Jadi merejing gili makaraya dampangan ni dosana bainena no sebab bainena makaroba ya dampangan tu dosana lakanya maka mita ki contoh Poleri Nabi maka dayaro Nabi tapi si ponangi makaroba tolialena mi makaroba na pacoba inena min ahliha. Nah, makara kan nangeyaro Nabi tadenan kana de cerialena tabayangkan onrodena na mero patattangi karoba umana malamo pisi di Bembala. Ya. Inapa nagere? Inapa makara wa amman li ayudahi min ummati puang ayana karobana umatku ia de na mampu pasilenerang pakasya karobai. Jadi ini itu tungkap atau karobang de na mampu pura itu birol na pas nah karoban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi ya kong kadi tanah pemakara pura moje nah kana pascu nah karoban Nabi tai de musita de nakar. Sini nama sobi yang keder jadi tidak di masyarakat kanjana lebih. Iya ini kanjana ya dampengan ni ya dampengeti baineta ya dampengeti anak insyaallah. Ya. Oh iya Nabi tahu mana mi malada na perhatikan sari kemangi ya dampengin sebab Allah wala. Iya ini baineta na ada ibu upah. Jadi kongkaran itu dia nak karobai tahu dia nendang bayi ini itu. Makanya ya. Sini nama sahabat kada jadi wa amal dia yudahi min ummati.
Pura kitu na karoba na pacur Nabi pura kitu na patuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakasiwe karoba risesera tungkat tau dena na sagena makaroba. Makanya utakangkang paringarangki pema ia pakasiwe ngipa tanya ia kumutama ni ilalan na golongan na tarratu tepat na bertakwa dena tu na mala desi se makada sunna mije iye akomi je iya pokona upanna na toli na jamay na wita tajamay mataru selama mampu kijamay. Ya. Itu perintah agama. Sini na masalah dena pada ko pemerintah. Ayawa perintah matoko masyarakat ko makada pada lo ko passing. Ya. Jadi dia na pajak lo pura-pura ni passing, pura-pura ni wampong ke masyarakat sebagai mangkalurahan, pada loki passing aja tanca ji taukat do. Ya. Apa itu taukat do pada akhirnya cik di bawah tu bahayalat tu taukat do magan pak geriki. Ya. Itu situ kau tahu cok do itu menjadi masalah napuraiki. Jadi makanya tahu riolo, iya kau tahu pacok do kapurai sisengi. Tapi yo kau tahu kan do pak geri siseng. Makanya uang kalinya karebana nigi matu dega kartu pasina iya kong kata jama ko kantor dene ledanki para KTP we. Mega apa buting kariya kara. Kamu gaje kartu pasit na kaya de pada kai. Ai, ko iya berlaku we. De galala de je makanya ni ko pasi memangi. Tapi dengan syarat pakanjaki lampu na to dota. Ia ka mata sabari maka dayang PBK lay passing aja mu mate salalat day gagayet. Aja na naloki passing ko temi mate ampe passing aja. Ia na labu na so na dapi waktu na labu so pas sabaran na mate tawe pa tania corona. Ya. Tanestero. Ya. Tanya takanandara sirupami agami capu dalena. Kunci upanna na lese to do takwe. Ya, mero mo pui panasuna suci de. Iya mi tu corona isapa mi ajak na lebbal sana sebab syari agama hifsunas jaga kesehatan, jaga yalimu. Tapi ko makada nifs hifsul maut desi satu gaga makada jaga ya mategang. Ya temi malabbal sana sebab ayo ko malabbangilah saya. Kurang jama-jama jaji. Kurang. Ya makada ada nomor pasti mati do. Sarang kata bindro ke pasti mati ni. Sini nama degaga tu hubungan dari tu sama tegang si bapak sing. Ya. Magai cuma ya pas benenge sesuai mana ngi passing si bawa rencana orang tabayangkan ni Pak iya manu tak beken nang ipasing na talumpulang tak beken nang ipasing na pamendre tarata talumpulang maka mate-mate mui apa bedanya tapi dena ba dito man kadena itu man kadinga baca di masyarakat boleh ke pemerintahan soal itu pemerintah tu matot dengan syarat mapakro magai ijagai mi alewe serikom mangi aja na kan nakilasa. Tapi ko makadaki serikom mangi aja na tumati aja na talo. Misa impuri pasin na tumati. So adina ko tujuan na. Digala bayana makada kanange takatani masa si rupa minasabari tayo na mati. Aga iro capu dali na. Dena galen. Adapun kumakareta malasal maka itu sebelum pas sabarat tungat-tungat. Itu rahasianya Pak. Sini nama sabi keder. Coba lihat. Wa bario lo batuna nabita digaga ya sepasing. Makanya pada millallahu dongi ripong Allah Subhanahu wa taala syari kemangi nalisse ya rigana wunui alena ya passing ya Pak. Magai Allahu la sahla illa ma jaltau salan wa anta tajalus naizasi tasahlan. De gaga mawatang kupung Allah taala milorang malomo.
dito gaga allomo-lomo ya kupong Allah Ta'ala melorang mawatang amo asoso ki pasis salama siulang ya kude panilorang pong Allah Ta'ala taraka koronai tu yang kamu pimapakata sila-silang risesena tahu na puji masilang ya. Ini rahasianya Pak. Makanya kare maden talama berjama na say waktu corona sih ay na corona ni alina lo mungkin berjama dengan syarat ya pacip-pacingi masker ki ya apa olaga masker ku pasti bilamui ya ni ya tahu de na namala danan wata ko namo mani ne hati kopi marupa misalnya ti kopi tapi tima masker ka pura me sere naso lo kak butingi macara mako baranti maje na timicawa tahu bebe ya rope masker pakai masker nan makna penuh gincung wah no coba seka ya tu talai seka aja nane bicarang ko to maseka maje na timicawa tati makode gitu Allah macalla manang itimuk kudahku tu pari nah, ini iya rayon rito lima gatu mas aku tiar na gatu mas karena masih kat tuiro kapang sini na mas untuk itulah masih di ada kiri de cenge masih di lo kiri de cenge masih lah surang je tulino akhir di mak selenge untuk itulah ajakin napa aja si paringarang ajakin napa aja si pakai ya sare kwamangi ilalan na tutung lino taya toli man rasa-rasa ki nasabaan rasa-rasan na puriyo pong Allah subhanahu wa ta'ala nadapi si di waktu ya de egaga leserna de egaga tawarna tempat di yalli ya naritu amatenge dega masalah magi kurame mayan rasa-rasa dengan syarat fal yastatabu wadil abdi sinin nana kusila surasalaku tapake guna lalui atutung tapake guna lalu elinui yedi malololoe tapake guna malolo tari wattu de na panada pisi di wattu de na to malolo apa hai ya koto matona pa de naje ne puji makaddo makanya pakai guna reman nih malolota riwattu de na panada pisi di wattu paya ko to maloro pa makanya makanya pandita si kanja na tahu toba de naga pada kanja ko tahu malolo toba kanja matoko to mato tapi makanja pi ko malolo ya pak wita kulanan na masigi megamo anana ai kira-kira matanderan pitu pulo tam mangoloe nulle ya bana menirutu nana ya sisae di sumanan nih manya-manyamangi an rasa-rasanna. Yang kedua, yai di daerah atau malolo pakai guna matota riwattu dena panadapi si di wattu dena to mato. Ya kumage na dena to mata di to mata yo ko to mate na. Di sukit to malolo ko to mate. Muni moga jeroni ko nadapi wattu na. De lama de no ni pangkam si purun di macarama to lima koni ta were ke betul na papisau ni dia upahan ni dak muka to par tau to di gere alun na dapi pe waktu tapi dega ko rahasia ya sini na masalah jadi ta pakai guna dia matoi pakai guna mani bawa amato ngatari wadap tu de na panadapi si di waktu mo matowe de to na magai mati ni ina rasa ngi pakai guna tu ngata riwat tu de panato mate apa de tam mateta de tam mateta sunna masame kedere maka ko mateta we mungkin mereso tita ko televisi atau pascarama la yanduru ila suwarikum wa amwalakum si kanja na tapana tasi dia tahu mo anak darah amo binta pele ya ko mate lamma perintah agama itu
Jadi itu kue lalan natu tung linui pa aja mona tu mak bangka aja namona tu mak cingkat aja mona pandangin titau majai tapa nama ake pada muki ko mati ilam maki ya ilam maki ya mega barang parat alhamdulillah papedalen pun Allah taala itu tapi kadai pun Allah taala suruh salaiwi jadi suruh kisah ilam maki suruh topi salai orang parat terkega iya mega orang parat walaki anduru ila kulubikum wa amwalakum iya malada natajang napagalu pong Allah subhanahu wa ta'ala iya naritu ati malamata ati mapacita nasa degaga amala madesin na pugo ati makaddo ya makanya aja tak kaddo ya apa ya kong kata makat dopa makurang-kurang amal itu. Mande tala mak berjam tau dan tau di meji tujuh mana lo mak berjam mana engkah. Na jama-jamal kanja iro. Ya. Mande tur makali ngacara dan ya mani. Ya saya mani. Na jinnai pidato. Ya. Sini nama sabeka jadi matandra tu pak upan nanang katau macare patina silada mengkalinge bicara agama ye di makunreye itu ya bisalada ini makunreye to coba-coba migare tandraivi iya tu lima koto iya kom ka makunrai upan naname macara mata sere bakudidi ni nade na tandrai lada to lena iya kuya aku kampung bisalada ya kong katau mati na may matasyete maksa nangita macarita tapi ya kong kadipat pedato sikap bini dondo ni magay do cilie tie mengkalinga bicara amatinga magay macaripay padahal nigi itu tudang maringkalinga bicara agama masarru lebih naya sampaja sunnae 50 rakanna tudah mi bawa ya sini nama sobat jadi ilalana tutulino tepaya kesimpulanna mayyahdiallahu fahuwal muhtadin nigi tau toli warakkangi apa tiroh poleri pong Allah subhanahu wa ta'ala na taru manasu naran siwa madisi napasimakin sebab sipa apa to na yan inirang iya na tutaw mau pa tungat puri libo na iya tanay mau pa jadi dia tu gaga kuilalan naya si bahat desa makara nigi ta pasipulong yoto nigi ta lapo surat rentebe nigi ta mesang pangkaya to mau pa digagay mo pek ko batita sapay dito ga aga pala ko kaya nigi ta mursu ya gamara pong Allah subhanahu wa ta'ala intan surla yang surkum wa yusabbit aqdamakum iya natutaw mau pa ilalan natutong alidona najami pong Allah ta'ala makanya Pak Ketua Panitia si kanja nih ya jamaah tak kota pamamanang panitia kota patapulo di sini si bore patapulo berat mamanang pengurus sebab itu aturannya nigi mursu agama pun Allah subhanahu wa ta'ala maka dari pun Allah ta'ala wa yusabbi ya'tu si mursu intan surlo yang syukur wa yusabat kadam nah ya janji na pun Allah ta'ala dan kena janji bawang ya ko makara ya mursu ya ko pun Allah ta'ala mursu ki kana tumati niga malaikat mi pakacai-cai ki degaga sebab punna sinin na alang ya na pala siapa pahi pikui carana natuntungi pong Allah subhanahu nilolongong wal muhtadin asire wa may yudli fa ulaika humul khasirun nigi tahu siponang imila matana natoli pikiriki de cennalino meni soro matindro na jamamo pi jamanna artinya ya mau pernah pikiri maka matar mana pokok kubajai wa may yudli fa ulaika humul khasirun ia natu tahu man rasa bawang ilalan natu tu ya lo tahu
man rasa-rasa tu. Cinampa lada mi pak tu al hayatu kasiratu titigari cirampat na tu okoki mai matuhi tulisu lo boleh paling cinampa na pato matinro pura matinro ele to losi kepala sia janji si baba ini tera tomate cinampa mi makanya hayatu kasiratu cinampa lada mi aja itu ya kau tilo to ramado jala tu tengah baniari itu menonton sinetron latu tengah bani dah cinampa lada biji padahal dene pahangan rasa-rasanya makanya ibu-ibu sekalian uparingarangi ya pada toho paringarangi na baineku maka daya mu tak je tama kamera acuno age gi pokok ko tamamuko to tama cerita agama wih timon ro ya menonton akatallu ne laken na masuma kadaya cakarudu kama menanjolo matindro nakadayo tindro no dena pahang makada nero ratona je paja menonton padahal apalanna luar biasa pak ya si belangi lagi tau selle binenge nasi gam si cak gamur mak bicara-bicara madecing luar biasa apalanna tasampu al hayatu kasirat. Ya. Asli nama sahabat kadere mungkin ya nakapang ada dasi peringerang maka para upelatukan kita napodo napa barakai pun Allah Subhanahu wa taala gakana insyaallah pede lo siwani pede mawi itu mati tapi insyaallah pede marpitu ki pun Allah taala pas sabarang maka anja nabati tawarakang patiran pada yang nange nasadaka alena sahabat anak kade wasangi pa jalo masapari dah kude nyawa papasaranga ya sapari insyaallah cuma kebetulan saya mangkalurahang biasa kasih men Allah nakada Pak Ustaz lo kijolo cileng anu kurang kumagai nakada para jeri tak madangi dah lo sika jadi bayangkan nih Pak ye CD 10 2 tahu oko ya wana ingaku masaranya wana tubuna mate ada kue mapaseji perlu kumite ya angkatoro madu-madupang ya dan ternyata ia tahu biasa man rasa-rasa kulino denan rasa-rasa bawa kusimata karena pengalata angkamana napita pengalata apa itu tanrana bu tambah-tambah si jede nomor sidi dar saja jabinuhu ya kong katau madang nama pusat molin rona demi nawa dito macawa-cawa tajang matena tayet ya belum tantu di irlen mak ini tu tahu mau pelada mati nomor 2 wasarapat ainahu ya kong katau mate nabi samo ang kawaya matanak kwe ya mau mari cabi batu matanak ko biasa kwe demi nawat ditumak geriman kumati mas moma musibah tahu mau palada itu nomor 3 waya bisa sepatu ya kong katau mate na marakumo timunna iya natutimu denu le palassi an wadinge mancajia balana kurang pode tapi kalau ki minta tahu mada ya mamakko ma dia nawat di makada ala ni kat domu aga tu ya to marakku lindrona ya to marakku matanda maka coca sika bebena aja ulawang mamakko salakai mananna mungkin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.